Khotso weso. O dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re leng hodimo ha metheho ya yona. Mme re tswele pele ka ho sheba qanollo ya lesedi. Qanollo ya pedi e leng ho bitswang BIVARIATE e hodimo ha basusumetsi ba babedi. Qanollo ya pedi e leng BIVARIATE e hodimo ha basusumetsi ba babedi, e leng di-variable tse pedi, ke ka ho bitswang BIVARIATE. Qanollo ya pedi e leng BIVARIATE e hodimo ha basusumetsi ba babedi. E tsotella tseo ba nang le tsona, e leng liporophathi tsa basusumetsi bana ba babedi, na ba amana jwang ka liporophathi tsena tsa bona, ka tsena tseo ba nang le tsona. Kamano e leng relationship dipakeng tsa basusumetsi, di-variable ba babedi, ke thahasello e tlwaelehileng dithutong tsa science tsa setjhaba, e leng social sciences, joaloka maemo, e leng status sechabeng, a susumelletsa ho fihlella borutehi kapa boak'hatemiki. Ke mohlala, jwalo ka maemo sechabeng a susumelletsa ho fihlella borutehi kapa boak'hatemiki, e leng thuto. Na bashanyana ho bonolo ho bona ho ba ditlokotsebe, e leng delinquents, ho feta banana? Na boholo bo na le tholwana, e leng effect e itseng malebana le ho kena ditabeng tsa setjhaba, joalo-joalo. Jwale ha re shebe he, ha o tswela pele na ho thwe eng ka BIVARIATE analysis, qanollo ya basusumetsi ba babedi. Ho teng mefuta e mengata e hlahlobang dikamano dipakeng tsa basusumetsi, di-variable ba babedi. Karolo e leng aspect ya bohlokwa ke ho metha, e leng ho meshara, ho fapakaneng ha dikamano, di-relationship, jwalo ka ho hlalohanya, e le ho etsa assess, tsela e bitswang direction, easta le boholo, degree, ba kamano, e le ho methwa ho fapakaneng ha dikamano, jwalo ka ho hlalohanya tsela le boholo ba kamano, ho bitswang ka lentswe, e leng term, ho thweng ke kgokahano ya di-coefficient, e leng correlation ya di-coefficient, correlation coefficients, e leng ho bolelang dipalo-palo, e leng statistic, tsa ho metha kapa tsa ho meshara dipakeng tsa basusumetsi ba babedi. Dipalo-palo tsa ho metha dipakeng tsa basusumetsi ba babedi, e leng di-coefficient, tse sebediswang hangata di nka kapa di etsa assume ho le teng kamano, e leng relationship ya mola, linear, dipakeng tsa di-variable, e leng basusumetsi ba babedi. E nka ho le teng kamano ya mola, linear, dipakeng tsa basusumetsi ba babedi. Kamano e lebang lehojeng e positive kapa e lebang leqeleng e negative. Empa sena ha se fihlellwe
ha bonolo fela boholo e leng degree ba kgokahano correlation bo ka sebetswa ka computer. Bo ka sebetswa ka computer. Bo ka sebetswa ka computer le bohaufi ba kamano ya mola na bo bokae le bohaufi ba kamano ya mola e leng line na bo bokae kamano e lebang lehojeng e leng e positive ke eo mosusumetsi a amanang haholo le mosusumetsi e mong kapa eo mosusumetsi variable elwa amanang hanyenyane le mosusumetsi enwa. Mohlala, tjhelete e kenang e leng income ka bongata e amana le matla a mangata a dipolotiki, kapa tjhelete e kenang income hanyenyane e amana le matla a fokolang a dipolotiki. Kamano e lebang ka leqeleng e leng e negative ke o mosusumetsi amanang hanyenyane le mosusumetsi e mong kapa eo mosusumetsi elwa amanang hanyenyane le mosusumetsi enwa. Mohlala, tjhelete e kenang ka bongata e amana le letswalo anxiety le fokolang. Tjhelete e kenang hanyenyane e amana kapa etsa relate le letswalo anxiety le lengata. Ho hlokomela ho utlwa kapa hlokomela ho utlwa e leng detecting ho utlwa kamano ha ho bolele o se o fumane tlhohlelletso kapa sesosa cause. Le haeba ho jwalo, hlokomela ho utlwa kamano ha o bolele o se o fumane tlhohlelletso e leng influence kapa sesosa e leng cause. Le haeba ho le jwalo, hape ditshwantsho di leng di-graphic tse amanehilweng tse entsweng display di thusa ho bontsha qanollo. Ha re shebe ho thweng ke mathebatheba e leng scattergrams, ke program ya computer e sebediswang ho qapa ho etsa grade qanollo analysis ya pedi bivariate e mathebatheba e leng scattergrams ka ho maneha le ho etsa display dihlopha disete tse pedi tsa basusumetsi ba rothetseng mona le mane ka sehlopheng kapa ka hare ho sete ka sehlopheng ka seng le ho bontsha kgokahano ya tsona. Mme ke mokgwa o molemo wa diagram o bontshang ka ditshwantsho le hore graphically kamano ya basusumetsi ba babedi ka ho tshwaya e etsa plotting lesedi data la dikamano interrelationship dipakeng tsa bobedi bona e leng two dimensional. Haeba di amana ka mola e leng linear, ho bonolo ho nka kapa ho etsa assume ho le teng kamano relationship e bang ke kamano e lebang lehojeng positive kapa e lebang leqeleng e negative. Ho atamellana e leng ho ba closer ha maqaphaqapha kapa mathebatheba ke kapa ho atamellana e leng ho atamellana ho ba closer ha mathebatheba kapa maqaphaqapha ka mokgwa wa mola, ho atamellana ka mokgwa wa mola kapa mokoloko o tupileng kapa o hlakileng ke sesupo sa matla a kamano e leng association. Ho toya mola
line, ho latellisa ho etsa trace, ho latellisa mola line ya monahano e sa bonweng ka mahlo e notional. Mme mola line, mola ona o bitswa mola o hokahanyang ka nepo, e leng ho thweng ke the line of best fit. Mola o hokahanyang ka nepo ke lebitso la ona, kapa ho thwe ke the line of best fit, kapa ka lentswe le leng ho thwe mola wa kamano, ka lentswe le leng o bitswa mola wa kamano, e leng regression line. Mola ona o sebediswa ho lepa, ho etsa predict kapa ho noha boleng, value, ba mosusumetsi o sele ka boleng ba mosusumetsi e mong. Jwale hona ho thweng ke cross tabulation, e leng mofuta method wa dipalo, dinomoro, e leng quantitative, o sebediswang ho qanolla kamano dipakeng tsa basusumetsi ba bangata. Ka tshebediso ya di-table, ke tsela e bonolo ya ho maneha, e leng ho etsa display, kamano, di-relationship dipakeng tsa basusumetsi ba nang le dihlopha kapa di-category tse fokolang ka lenane. Di bontsha kamano dipakeng tsa sehlopha ka seng sa basusumetsi ka bobedi ba lenane la dikarabo, e leng di-response, le diperesente. Ho eketsa mona, kakaretso ya mokoloko, e leng column, le mola row, ista le diperesente di a bontshwa. Hape kgetho e nngwe ke ho maneha, e leng ho etsa display ka motako, hona ho thweng ke chart, motako wa bar chart, ho bitswang bar chart, motako wa bar chart. Kgetho, choice, ya ditlhahlobo, e leng di-test tsa dipalopalo tsa statistic tse etsang qanollo ya pedi, bivariate, e itshetlehile ka maemo, e leng di-level a ho measure, levels of measurement, a sebediswang ho basusumetsi, di-variables. Ditlhahlobo kapa di-test tse di bitswa ka mabitso a sa qaphakang, le exotic names. Mohlala, kgokahano ya di-coefficient ya Pearson, ke lebitso Pearson, ka bracketeng ka masakaneng ke R, e le ho bitswa correlation ya di-coefficient ya Pearson, le R le ka bracketeng, ho thwe ke Pearson's correlation coefficient, e emetswe ke R. E sebediswa ho hlahloba dikamano tsa dipaka, di-interval, dipaka kapa ratio. Mohlala o mong ke wa raw, e leng ka bracketeng ke U, ya motho ya bitswang spearman, mme ho thwe ke spearman's raw, ka bracketeng ho ngotswe U kapa lotho, e leng probability ya boleng, le hore U ena ke lotho, probability ya boleng ke dintho kapa dikarolo tseo e leng tsona tse methwang ka calculator.
ke semetho e leng measure sa na ho etsahala ha kae, ho likely ha kae, ho lotheha, ho ba probable, ho lotheha ha kae malebana le monyetla wa kgokahano e leng correlation e ka etsahalang. Athe ro ke ho metha, ho meshara matla a kamano, association dipakeng tsa basusumetsi, di-variable ba babedi, e sebediswang ha basusumetsi ka bobedi ba na le ordinale, e leng basusumetsi ba hlahlamiswa ka boleng ba tlholeho ya bona, kapa haeba mosusumetsi, variable, e mong a le ordinale athe e mong a le dipaka, interval, kapa ratio. Ha re kgaotse, re tlo tla re tswela pele ka moelelo wa dipalopalo, statistical significance, moelelo wa dipalopalo. Haelale